Lakmen rembui menteri ke sorkar jela waman le MLA ke Amlarem constituency hawa kelam ha yelang pen skem ye ki workshop kam ke Youth Wing 7 Amlarem wada penman ha Amlarem ha ka khatletri uniu benai de sngo joro ye penbat wa percha ye o i wong wa om MLA o yi hakini ki sansnem wei kadwa lakmen dang klamu de sekhi wa ki pajba le de pencha skor bahaki ye klam yong o kamu wami khmat ongu wa empa yudu ye ka Amlarem tangwa ye ka jelahi wro ka wi nei benta wanra iro ipar hapo ka constituency wa ka jela ongu wa desnga hun sekhiat u ye ka chnat krek kam wakso o hapo ka sorkar nei baha de ye wo le bon ki kam penroi wa ye to wi pure puthi we de ye wo mang bon ki police station ki border outpost na jrong wa de dep soi hro nei benta open ku isu chak arjar tengka ye ki wachat jasngi haskur Hayato awak Amlarem constituency wan ongu hanla kiwi ben kentha ki tangwa isakhiat yong iroi ipar da chenna ki chnong ki thang ki constituency na do ki skur ki sarong ki luti sengkeng ki kam uin suri ipen ku kerdan ye thau sumar ipen baha pen miat ye ki chnat krek kam wa ki vide depan sngau horo ki kam pen roi wa sa ten he por waremu we hadin we job how arjar khat pra depan man kam lut uki kam te kentu ye ki pajba wo bichar ye ki kam he por man MLAU we he por man da kiwi ne baha em kam uyu uklam ye jing skhian mto cha pen be haki wathala hawa pain ongule wa kanong yong upajba to ikam pen roi de we yuluti wa ki tu ki wa MEU jangai MD we yu pen be ye ki kam te bo thongu wa ka election 8000 ar phole to ko sakhi wa kat wan ngut ki te ki wa maya ye roi ipar Yagi workshop kam ke Youth Wing hakani ke sngi depan scam da President ke State Youth Wing UDP uker menshela woman lew MLA ke klerian kam ju menteri sorkar hey emlang upius marwen MLA ke ranikor woman lew working president State Youth Wing UDP wa kiwi upius hawa klam hajrong ke parti UDP ongu bon ki pajba penbat ke ya ke UDP hawa jia iwan i jenjar ha ke jela tangwa hipor election wan melingge ya ke UDP kam te im ki du prangut hapo ka sorkar ongu mye ki ule yi open man kam ye kwa ki pajba kam te karpar ye ki pajba o e ki ikerchan wa pura ye ki UDP nang yo ye ko ya semen ye ke jela we open man kam ye kwa yongki neliang uker men shelawan ye ro ye start i chempang ulak men rumbui hapo ka sorkar MDA he wada ye wo wanra ye bha i miat hapo ka chnat wo opayo ongu wawat ye ohile yo uchibon isikai yumut na ulakmen kam te kentu ye ki pajba ka Amlarem constituency ukurchan biang ki o ne bha wa ki to ki wa embha tamu yo kamuni wa mikmat wa start wa chempang nasnya kwena lamba ka tikra langge yopi ye ule chibon ki kam kibro ye ki ukno kibro ye ki wa education minister Om Niyamu kantu kami Om ki education minister na do we York State kiwa yeu sanction arpa lit ligi college plus arpa ligi professional but Om the history college now la kali pa history yang kama khalia na do we York State ki wa yo sanction les pa ligi yung primary school dam to he por la kmen rumboy kakamte i kami nang sanction i hawa mi kmani im todo ka digam rem mi kmani ya ka state waro kowi kana notification ko nang mi hagni tiago le pa ki home minister ki wa yo sanction lagi power lagi border outpost lagi power lagi police station like naga por yung lakmen rumboy check very come speak for itself ngano ng challenge kaya record yung kamakhalaya waro susem chiteng waro susem si sukia katu kidak kishin uchkanam yabha utip kinademil kuk Kawan yang ciajar yoki, olak meremui dan sign atau yoki aja. Kini itu kikam, kiwa ikre. Nado kat kendis kendis basu, kinong hikai, kuagi regularization.
Kita ikai na police council. Dan ia jargon hai por la kemen remboi ye recognize. Kalau wan kita education istara walai. Kan wan waman ila hai por yang iwa biak waman. Kate to jingkeli. Tak kante. Ingas nyawa. Kani kesan snem yang untuk kesan snem ke wasat ai. Halai man kesan snem ke wanra yang ke jingkel ku yang imlang salang. Kan wan hajar. Hak formal education star kibi kali ki kena school ka wan yo scholarship ki hai por la kemen remboi pau khasan apau le pau su pau jar yo scholarship ki kali kade ka jin sikya kawa I kamu minister I kre ki wa kan tu yang kan dong yo ki primary rento hai por la kemen remboi ka kam te I kam ki pai ba kani to kapor into lai yo yak langwan pun big election ini alpha ini udah leba public school leba nyang lang machnai kani soba sulak nyawa rajar ci public LP school why yo function anno juga konstitusi yang ini baik ketai school kira meeting ini baik ketai school Kamon manggai pori wan ke kesan snem berade. Kamon manggai kami kini ngak mat ke yong I. Kita to hikam, kita upai, to chana. Kakam te I kami mandai ke manpa, ki kero ki kendo. Em kam snap. Kani election kode, election kau uabi, election kau uangi, em kam ya kejing sekian. Kanwan kilometer ki surat kini sanksioni hai por kistem gede to kani ye de tangnya kasa menong yo surat kamu puat yo surat om selang yo surat ke yong do yo surat yong do cemang yo surat ka khongla yo ka nombre yo surat ka tramlang yo surat kita cakap yo surat ki porok ye nyao ni manyao chin ka por Nyau kan 1 kilometer, wayo kisan snem gimana deh? Doleh pausan kilometer tam. Hari pocis pasan pau kilometer tam, wayo imak surah. Yang orang itu untuk skim sentral, are? Kilo cina paisa. Untuk sentral komen, kayi sentral komen, untuk yang pingangnya. PMGSY nadu ka por ka man Prime Minister watch by the nigga hai por man mene undo hat sak petor scan persip wandang terpat mana ya ke musakia dele mana ya via kita central scheme tip chewan live mana dia kita ngarang ki umsalang ki amtapo ki darang ki ter yenau Hai por, iwa man nomik mana, warok school SSA yo building, kiskim sentral, man nomik mana, man dia mana, warok ichnong yo nyau kisan snem udah totally ichnong yo not ukot, ile maya sentral komen yuda komen rembui. Kamu kerjambi, ni baik por la kemen remboi, entah yo video kerja kapar, wong nak kenal yo, kiwan bro. Kamu berkapi, ile kata sta komen maya la kemen remboi. Kamu, ya kakam te, pi kidom chongchnong, yang kesewen amrem, kamu berkapi, kamu tri, kikamuan kinom ikmat, hatro kijali jauh. Mana cukup kelamam di terangah. Hari kami uji di bro kita yel ya side ya konsi yang ini. Lagi, anggi tip kita serap untuk pur konsi tip kodang man. To pada alpha terik uniu benai, alpha keluar ubu mau nang rimi, ya bah kapten cakap pada muka pur ya. Ibu yang you kena. Henry ulak kemen remboi ikre iyai kam. Kakam te ngakam tu ye pi. Ki
ke manpa ki kru ki klo an kam snyang thu phip pai ka chola ni ka jingkala em ka jingkala kamon kun tu ye ka yo ka ko kamon kun tu ye ka yo ka ko ki bru kamon ni krelang kamon ni khilang ta ka kam te nga ka liang yo nga kan tu ye bi kan tu ye bi em kam ni kremo phip pai ka tourism kan wan tu lagi project ha ka tu pa sam play ni ki daw jong ithas pa ko son phawla dan mo khut tang da de ala de kami pun ko harai ki kam to da pachuna mapai hagi yang jong ba mo di kiwan jo dengan JJM i penyoy di bigi skin ka tamblang lembaga state scheme sandai lembaga IDF skantalang lembaga IDF Mustang lembaga IDF kini lembaga JJM kat 10% lembaga state scheme ter kini to ikam yang anggi pro agi tiga surat kat ni di highway to ka surat sentral polsa sentral ton ya thau hai porman wa jam deng adu do pan bhagi ni surat do ki do skan talang mana mi kham la ben remboi pan he na skan talang kut konstitusi la mu plang mana san snem ne hete mana bianga kami de pier Hamo Cimbon ki kam ladi yaro iki jingle bha yong sar ngawai pi dan strong bang deng ji klam hanrei la yung mani ki chim wo chim palat ek por wo ong ai pi ki plot ki bomaya ladi snyao pi wo snyao si pi hau klam sar nga ong mper snyao si hakman yang opinyo ki snyao si tang poi bi hayung ke yiwe am kam chong perkhat iki kenten wo klam wo vi pi vi ladi snyao pi ki kenten ki wo to so bat ma ham so ham sel si di ba obru kelam ki jing sekiat baru le ye ke kam ko ba ladana pi ki pai ba I keno ye ke kam ko ba pan ar ke ten mo youtube bru le arsen ye ke jo ke kam ko ba hari lem yi appreciate lem yi euro lam per tang o sia ba silent ham keno ke jing suki ki pi pan ar ke ten ki o ko boyo le sidang hoy le hari ke jing keno ko yang pi ya ke tu ke kam ko ba ko e ki ke te ke jing mot bom hoy du le arsen ye kam ni ke kam hadon le ke ski nga ye ro ai ki kam ko ba yang sar lakmen Cibon ki skim madawan rao hagini ke constituency nga yo le simpem de champang ba buyi ba wara tangkat de la hagi department mo sar so Cibon ba e jing yerap nadu ke college ke people's college or constituency yang kanju le hagini ke government school LP school katu kan di bon ki yo ai bat ki tuan ki jing mentoy i yo ai untuk do yang ke konstitusi yang OEU handre yang berlaku di state kham tam ke law and order kemo ke jingi ki hapo yang ke mukro em ke jingi kelam hapo yang ke parti yang i wa usar la kemen hab step down na ke home department hede por yang kelami wa ile obru ukinu yang ke pap ke jingle yang kiwi tuan ni bam to ki police untuk ki polis yang ke Meghalaya ki boleh untuk ke kami tai ba enjoy porle usalla kemen odalai luti punya yang polis outpost hatai hamukro nete da sam kemen wang waki kam yang usar olai luti ha kete gurukom untuk kan ni le kan ni mi jobon ki bru ki wo expect wakat te pan kat te yo untuk ko usuk ngal thanai bi em ko por yi boro kayi web kam ni ki pat ba kejing ya cha em kete kemensen ya cha bat e gelut kelat geluti ye ro ya ki kam ki ba ngangai skemio ha ko wi ski wa gani ke constituency yang pi daw yo ke Cibon ki jing mentoy lani pi elat pi ya ni bru champang bukit ya ke kam kwa kenai pi ki blok ki bomayang nganale yang man skero utew em ha hado kate wo yo ikre lang seru besar bat ngang skep yo la wada ke jing mayang yang pi ki pai ba yang ni ke constituency bat ke 6 clearance constituency we yo yang upoi ha ke thong ke jing job bat ikre lang seru
Nei banta wanra yang keroi kepar apa yang kini kejanti abat kestet hiwro kuwi. Kini to kecil kepan ale yang ai pi kipai ba. Siang bahaya emlang. Hawa yo pi kami keleng sodong wa ke parti UDP em sket ko keciro em sket ko kete. Man ko bi ke parti ko wa ki bru boro pa jgai gi bat em gi kejang nol le wa hak bi keski. Hadan yang kini ke election arun hajarat pule. Ke UDP uya ko yang kini kestet. President Samuel Nongrum. Aliyo Nongrum. Kau ki pai ba siang bahaya pekhi bahagi kti memuyas ki bah siang bahaya thap ti bah kan putih ucip ke su penden ni gini gini pedang borong siang bah kan thai charang kro borong thap ki kti khame yo yo chai kia do thap ti Manbhami Rongklem. General Secretary Lambert Khongla. Sengai utat ti mo habai hawa kut gini ginong ki membar borok dang pendai nu kongsan yang ini po siang bahaya thap ti bah Assistant Secretary Aaron Poti. tak iman be ya thap Mihun Taryang. kini tak kesin gua nongkong kam history bah kini ka sebenarnya merem yang ini gua miat bah kejuk thume kan ni siang bahaya kemenlang Organizing and Public City Secretary Stalwas Paul Kurnu.